Hello Bab Song Lam Sogojotono tiprasaexamhelping YouTube channel la. Hinke tinani video ni topic ka BS second semester political science back paper ni bagai. Hinke jara tabuk 4 semester porui tongnai rok. Norok ni tamung no political science subject back tongai tongkha ke second semester norok o suggestion follow khai pori de question asuk gobang rijak ya question kaini khai no rijak ka norok o suggestion no kaham ka follow khai pori de norok o question no pori khangka no common client ha angkha kayo. Hinke question ta asuk gobang to rijak liya unit to duita khai no rijak ka hinke ইউনিট দুইটা রিমানো ইউনিট দুইটাকে পড়নাनै চেষ্টা খাইদি যাতে পরীক্ষা পুরো এবা এক্সাম পুরো সাইতে ন মানাই যান যদি নং ইউনিট কাইসাকা পরীক্ষাঙ্কাই নং দুইটা এবা তিনটা বারা মানগলাং কোন সময়ে নং দুইটা বারা মানগলাং খুব কম তিনটা মানানি হিংকাকে আবনি বাগানো ইউনিট দুইটা খারিজাকা অ দুইটা ন কাহামকা পরে দিয়ে হিংকে ন তিনটা এবা সাইটা খাই মানানো হিনি আংখা খায়তা हिंके हिंदी दिनैनि भिडिअनि टपिकआव थांलायनो हिंके भिडिअ सेंना सिगां नरनो कायसा कक सानाय तमो नर आनि चैनेलाव कताल अंगै तंहांकाय प्लिज सब्सक्राइब खायदे ते भिडिअनो लाइक खायदे शेयर खायदे जाते नरनि दलबो जतनो मानानै उंथोन ते कायसा क गोबांमा बरंना आनि भिडिअले नाय थांगो फियाबा सब्सक्राइब खाया नाय सिमि थांगो हिंके तामने आटिके तंग प्लिज सब्सक्राइब खायदे ते नरनि दलनो शेयर खायदे ते लाइक खायदे हिंके हिंदी दिनैनि भिडिअनि टपिकआव थांलायसन So hinke naide bab sang abongka unit 1 tongnai duita question number 1 question ka critically discuss practice concept of justice hinke 2 number question ka critically examine Aristotle concept of state hinke 2 mark ni baka ang discuss khalia bahai ke 2 mark porna hinke ke kogmujide norok je 10 mark porbo o 10 mark ni bisingono tinta khaye 2 mark ni question asai do eba tongu bahai ke hinke ka norok 10 mark por thani eba norok ni o jagao সংজ্ঞা আবো কাইসা তোমার ওই মানো বিনি পরে বৈশিষ্ট্য বিনি পরে গুরুত্ব আবো হাইরখ্লাই তোমার ওঙ্গুতা হিংকাই নরক তো তোমার পড়না বাগে एग्जाम नि बागे ना kana हिनि आं खाकायो हिंके नरक o 10 mark por mani bising boni bising ang je sama haiki नरक जत unit no जत unit no 2 mark miloi नरक नायना दे हिंके 2 mark to unit खागै केबति सारिया एबा बाक्सा तिसारि wo हिंके तमंग no मिलि जाक हिंका हिंका बा नरक o question ni bisingo no नरक 10 mark por mani bisingo no 2 mark ni question ne tong नरक 2 mark por thani kisa नायना ita हिंके नरक 2 mark ba khong baro no sanlai हिंके 2 mark tori nani asuk सम्भव या हिंके नरक तमंग no 2 mark por nani musung khaka ba por wi tong khaka ba नरक o 10 mark por mani bising tin no नरक 2 mark ba koikta mani manana hne ang khakayo हिंके tai नरक 2 mark no ba kisa por wi thangdi o 10 mark je por mani o 10 mark ni je 2 mark question tong mani no नरक abuna ba por wi thangani site tok dita हिंके हिंदी tabo unit 2 thanglison हिंके तांगना दिया unit 2 हिंके unit 2 बतंगना हाय दुईटा question हिंके number 1 question का discussion brief meals concept of liberty what are its limitation हिंके 2 number नि question आं रेजों रेलिया बायब सं नरक रिविना दे आबनि question का किसिसा मेन कक साइडवाना आबंका लेनिन concept लेनिन तिनो 2 number नि question अंगो हिंके नाय दे बायब सं सेम और बाहाय हाय 2 mark टंगनाय बाहाय के टंगना हिंके जनरल ना unit 1 सामा हाय अबाहायनो अबाहायनाय हिंके अ जाका 2 mark टंगैमानो हायपानो अ जागाबो गोबां कुक सेन्सिंमानो तामके बैशिष्ट्य संका गुरुत्व आबरक रियावै ताइ कुबुनि फानो ओइमान ताबो 2 mark आबाहायकेनो फायुता हिंके question asuk to rijakliya unit 2 ta khaino rijakha norok o unit 2 ta khari manana porinani khaidi हिंके हिंदी ताबो unit 3 bo nalena हिंके ताबुंग नादि unit 3 हिंके unit 2 बतंगनाय हायनो हाय दुईटा question हिंके number 1 question का critically discuss the nationalist concept of Bankim Chandra हिंके 2 number नि question का write a brief note on the liberalism of Raja Rammohn Rai हिंके गोबां कुक no question तंगो हायपना आंगरो mention खाइलिया तामोनि हिंके का नरक boy exam नि बागै note ना हाखानाय एबा suggestion ना हाखानाय नि आंखा खायो हिंके नरक o suggestion एबा note ना हामाने बिसिंगो नरक आनि ओ suggestion बो follow खादिता ताम हिंके नरक जे suggestion note ना हामाने बिसिंगो ना ओ question बो तंगार हने आंखा खायो हिंके नरक परिजाक ने तो बेलाय न काहाम हिंके तमुनो नरक question गोबां मानि एबा suggestion गोबां मानि परिमाय आं तंखा हिंके नरक ओ question कानि न फाना नरक suggestion रिमा जागाबो तो तंग नाये परिदिता
so hinke nadia tabuk last unit hinke oro bahanai tongnai duita question ang tonor no pula phurno saja unit to duita khano rinai hinai hinke ang duita khano ribori kya hinke ba option oro unit to duita khai question ni banono follow khai pornani chesta khaita hinke oro unit sorry karo number 1 question ka write a brief note on the concept of satyagraha by mk gandhi hinke ang kai ang dui number question redung rilian no riwina dia abon kai to ba kisa side one for example main kok abongka nehru concept hinke 2 mark bahike pornai angno no pula obo saka hinke taputai sawana hinke 2 mark bahike pornai hinka kai tabung no unit to tinta nang unit to tinta 10 mark por kai nang 2 mark korea phanase nang 2 mark jaska phanase manai na manai tamon hinke nang 10 mark por thani no 2 mark po nang onekta no porjoting thang hinka kai nang arono nang 2 mark po manai thangota hinke nang 2 sorry abon bagana nang 2 mark kebang por nani nangota hinke 10 mark kebang por kai 2 mark kompor rifan mani thanguta hinke nang tamung na 2 mark common khlaina ni 20 ta 15 ta sapan khirolna hinke nang komse kom no 2 mark 150 hairok porina nangota hinke tamung na nang 10 ta rok phana common khirolna hinke nang 80 rok por ka hangkai no nang client nang kha khaita hinke 20 ta no common khirolna hinke nang 10 mark po nang motamuti ma por nei te 2 mark po ma por nei ta hinke nang 2 mark 20 ta no khiklaina hinga ka ta motamuti nang ma por nei no 2 mark komse kom nang thase musaka 150 hairo ma por nei hinke nang onek somoyo 80 90 por ui phana 2 mark 20 ta rok manai thanguta hinka kai te kaisa kok norok tabuk sung asai mano 10 mark por hinka no 2 mark ba common claim lai nei norok sungi mano ta kai e abo haino hinke nang jodisino 80 rok por hinka ba nang 10 to 15 eba 20 ta phana manai rok thangai manuta abon bagana 10 mark no kaham ka pore de 10 mark se jotoni sai important jeng 2 mark por ma bai kuno dina pass khaimaya abon bagana nora 10 mark no si important de 2 mark no asik important tar de 2 mark belai kheno common claim ni kuto ka 10 mark ka ta sa common claim tamon ka abon ka broad question abon ka short question abon bagai short question ka asik common claim ya ka nang 10 mark pore ka kai eba broad question pore ka na ajagani aboni bising dina 2 mark robo mani thangmano hone ang kha kai ta hinke tinani bagai ta asang nang sunai ke tamu na channel ko talang tanga please channel subscribe khade te bell icon click khade te video no share khade like khade hinke jotno na hambali।